nkaba ndiko amavuta y'Imana hama ikaba iri kwirambwira kino cigwa turaza kwinginga Imana imbabazi zayo hama dukureko ivyo bintu ariko dusezeranye lakini tuahidi yuko ivyo tudatahura ya kuwa venye hatuelewi tuzofuma twicecekera tutabaki tunajinyamazia. Ego Yes. That's the Bible. Iyo ni Biblia. Nahereye kwa papa wanje je Nimeanzia kwa baba yangu ukuntu atigeze yakira umwami gisi alikataa kupokea ukuntu twinjiye mu byaha gisi tuliingia mshika nashitse kuri jeyo nilifika kwa ukuntu nakiriye umwami gisi nilipokea umuryango wose uratabawe familia ikasaidiwa ngeze kuri wewe nafika kwa kugira ngo nimba rukwihana twihana ili kama kutubu ariko wewe lakini wewe uchike ubutuma biwanyu baheza uwe mwenye anasababisha wakwenu wabariki. Ni Yesu abwiye intumwa Yesu anaambia mitume ngigisagara kitazobakira eti mji utawapokea kunguta none babandi watutse sasa wale ulitukana baba barakungumuye wanaweza kuwa walikungutaka. Tufashe prophet tusaidie nabii mu buzima bwanje katika maisha nzova ku isi nitatoka duniani hata mukozi w'Imana numwe mvuze nabi hakuna hata mtumishi mmoja wa Mungu unyita satanist anayeniita satanist ndavuga maana nasema Mungu nukudatahura gusa ni abitahura azomenya ko wamamagaye na hato bimenya kazima we ubizi ko wamamagaye sishoboye gutuka umukozi w'Imana nikatukana mtumishi wa Mungu kuko maana ariko amasezerano iko ahadi kuri Elisa kwa Elisa ariyo gukiza imibembe no gutanga imibembe kuna kuponya ukoma na kupana ukoma ndabafashe niwasaidie ubutumwa buzotangwa ku isi yose abantu bose bazobohoka after this teaching iyi habari itapanwa dunia nzima na watu wote watafunguliwa. Tugende kuri Matayo kandi mwumvise twende tena kwa Matayo handi twari turi pale tulikuwepo ingoga haraka. I love you Jesus ndakukunda Yesu lebrahande brohuzaga ozida kraya masha. Okay ndababwira ukuri ku munsi w'amateka igihugu cy'Isodomu n'Igomora kizogira agahengekererezo kurusha Nyagisagara. Nawaambia itakuwa rahisi nchi ya Sodomu na Gomora kustamhili adhabu ya siku ya hukumu kuliko mji ule. Yesu avuze ngo inzu itazomwakira yazigira ibyago kuruta Sodomu na Gomora. Yesu anasema nyumba haitompokea itakuwa na shida kuliko Sodomu na Gomora. Yewe Mana yo mwijuru Mungu wa mbinguni ndatahuye ibyago byose twabayemo ninaelewa shida zote tuliziishi. Papa wanje yari umunyabwenge baba yangu alikuwa mwenye akili yakora konkuru ku kazi akaba wa mbere kandi yamaze kumutanga alifanya konkuru kazini natoka wa kwanza ariko yakoreye amafaranga menshi lakini alitumikia pesa nacho yigeze akora hakuwaifanya chochote. ndibuka ko yarangije nabi ninakumbuka alimaliza ahantu hose twagomba kugura parcelle basi yote tulitaka kuuza parcelle byacha birata vilipita vinakata twagomba kugura parcelle mu Kamenge tulitaka tuuze Kamenge ahaguruka intambara akasimama vita. Mama wanje yari umudandaji mama yangu alikuwa mfanya niwe yagaburira imiceri amabatike menshi mu Kamenge alikuwa anapatia micheri ahejeje gutanga credit alipomaliza panade mortier zikavuga mortier zinapiga tugahunga tutagisubiye kwishuza tubaho ubuzima bwo kubura kandi tutari kubura tukaishi maisha ya kukosa mukurangiza kumaliza twari mu buyenzi tulikuwa buyenzi muzu itarimo toilet nyumba haina ndani choo papa wanje baba yangu yari kuba boss angekuwa yarangirije muzu itarimo toilet alimalizia nyumba yasaba yuko ajabu kuruzi kugira ngo agende muri toilet anavuka mtoni ili ndatahuye ibyago byavuye ngo iyo nzu izogira ibyago kuruta Sodomu na Gomora kubera ko yanse kwakira abasavyi b'Imana kwa sababu alikataa kupokea watumishi wa kubera ko yanse kwakira abasavyi b'Imana alikataa kupokea watumishi ewe Mana wagize neza kuma gakiza ulifanya vizuri kunipa wokovu ndatahuye igituma sister mbwira buri munsi ninaelewa nini sister ananiambia uri umugisha wacu uri umugisha wacu uri umugisha wacu kuko kuva umunsi nakiriye agakiza iyo mivumo yaciye igenda ziko ndakwigisha kugira ngo wewe uchike solution y'umuryango yako. I wish I can pray. Ndumva umengo nosenga
ngo icyo gisagara eti huyo mji kizogira ibyago. itakuwa na shida. Yesu yavuze Yesu ngo anasema amahoro yanyu eti amani yetu azobabeko. aiwe nanyi. Bibiliya ivuga muri Biblia Yohana inasema ndani ya kitabu cha 14 14 umurongo wa 27 mstari wa 27 ngo amahoro yanjye ndayabasigaranye. eti amani yenu naiwaachia. Kumbe amahoro ya Yesu yasigaranye abamubaha. Kumbe amani ya Yesu aliachia wanaomheshimu. Amahoro ya Yesu yasigiye abavugishwa n'intumwa ziwe. Amani aliachia manabii na mitume wake. Amahoro yanjye ndayabagabiye. Amani yenu naiwaachia. Atavuga ngo mwinjiye akasema mtakapoingia batabakiriye kama kwa mahoro yanyu abagaruke. amani yenu iwarudie. Kuko amahoro yanjye notanga ku isi nayashize ku mitwe y'abatwaye ubutumwa bwiza. Bibiliya ivuga ngo hahiriwe igisagara cyangwa hahiriwe ibirenge by'utwaye ubutumwa bwiza. Nimba ibirenge bihiriwe kama miguu ina heri, hahiriwe n'inzu kuna heri pia ndani ya nyumba yakira utwaye ubutumwa bwiza. inapokea anayepeleka habari njema. Niseme nini? Ujya mugore yakiriye Elisa, mama alimpokea Elisa, kumbe yejeje kwakira kuvyara. anamaliza kupokea kuzaa. Ujya mudamu yakiriye Eliya, alipokea Elia, kumbe yakiriye imfungurwa. kupokea chakula. Uko niko Imana ikora. Ndivyo Mungu anavyofanya. Ari ibintu ishira ku bantu bayo. Kuna vitu anatia kwa watu wake. Genda mwubahe ab'Imana yahamagaye. Ni mheshimu wenye Mungu aliye. Hariya mu makarti wanyu pale makarti ni warengana ukumva bariko baravuga ingoma. Ukisikia wanapiga ngoma ntusituke, usizituke, ceceka wigendere. anza na uende zako. Many people are in trouble. Abantu benshi bari mu bibazo. Abantu bafite akabare hajya. Watu wanataka ndoa. Bafite akabare hajya. Wako na kabare pale. Ku ruhande hari ishengero. Pembeni kuna kanisa. Kabare karavuza indirimbo kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba. Kabare inapiga muziki kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ariko bakizwa bavuze gato. Lakini wakristo watu waseme kidogo. Umumama agacavuga. Mama anasema. Abwira abana biwe. Anaambia watoto wanangu. Babantu babuza akazi urabumva? Wale watu walikosa kazi unawasikia. Abana baratwenze. Watoto wanacheka. Gisagara ngo hofuma Sodomo na Gomora. Eti uyo mji afadhali Sodomo na Gomora. Sodomo na Gomora Imana yaturiye ibintu vyose. Sodomo na Gomora Mungu alijuma vitu vyote. Chagiye urengana imbere y'ishengero. Ile nyakati unapita utatanguje wewe au kuanzisha wewe. Ubonye ya mbere, unaona ya kwanza, ya kabiri, ya pili, ukachuvuka. Unasema ngo abaescro baragwiri. Eti waescro waliongezeka. Ndiko mvugana na niko nasema na wewe. Ndiko mvugana na niko nasema na wewe. Chagiye umvise ubutumwa buvu. Ile wakati unasikia habari inasemeka utabitahuye, kama ubielewi, keep quiet and sleep. Hora uchecheke uchuryama. Wifuke n'umusegetera kugira ngo ujifunike na msegetera. Nimi uri nakuvyura na imbuzi sikuamshia. Niko ugukuri. Niko nasema kweli. Ikintu udatahura wicecekere. Kitu ambacho ukielewi nyamanza zako. Ini jambo jima ndiko ndasoma. Ili ni neno la Mungu nalolisoma. Kandi shetani abatabantu benshi mu mitego nubu. Tena shetani anaangusha watu wengi mitego mpaka leo. Ndavyo abantu bandika udukoma amakomantere. Ninapotizama watu wanaandika makomantere. Kuma video yacu dushira kuri YouTube. Kuma video yetu tunatia kwa YouTube. Arikiye ndira. Kuna nyakati na ugasanga umuntu arubahutse. Unakutana mtu anajitole ngo akona ka Freemason turakazi. Eti yako ni ka Freemason tunakajua. Sindamuzi, simjui, sinzona mumenye, sijui hata sitamjuaga hata. Amakachanukira kuri Facebook. Alafu ananitukania Facebook. Nacho namugize. Sikumfanya hata chochote. Uunda kachayandika. Ungine anaandika. We yaramfashije je narakize. Eti alinisaidiaga nimepona. Anaandika. Mubaminiye mwe abo baescro benu. Ati mwizera abo baescro banyu nyene. Ijambo j'Imana riravuze. Neno la Mungu linasema. Inzu itazokwakira. Nyumba haitakupokea. Kunguta. Wibuke yuko igiye banse kubakira. Kumbuka kama nyakati wanakataa kuwapokea. Banse kubagaburira. Wanakataa kuwalisha. Bari bashitse mu nzu. Walikuwa nafika na njaa. Barabirukanye n'inzara. Wanawafukuza na njaa. Mu kwikungumura. Katika kujikunguta. Baragize ngo walifanya hivyo. Biblia ivuga ngo mwirinde kugira jilindeni kuko ugira maana anayofanya nicho kimwe no kwica. Ni mara moja vinafanana na kuua.